Samo netalentirani glumci kažu da nemaju tremu. Trema je odgovornost i trema je tvoj osobni odnos prema ljudima koji su ispred tebe ili u teatru ili u bioskopskoj sali. Zaista sam presretan da sam večeras u Ljubljani, snimam seriju veliku u Sarajevu, ali znate, kad vas poslije 10 godina pozovu Nina, Maja i ta ekipa, ne možete da se ne odazovete. Prije 10 godina u ovoj istoj sali je bio film Srđana Vuletića Teško je biti fin i mi smo nekako sa tim filmom, ja čak znam i dan, 7. oktobar je bio, Majo sam prav, smo otvorili Kinodvori i evo 10 godina. 10 godina posla koji rade, ne volim riječ entuzijazam. Entuzijazam mi je vuče na neki minimalizam, na ajde idemo na ruk i tako dalje. To nisu bili entuzijasti, to su bili pametni ljudi koji su imali svoju ciljnu grupu. Uz pomoć, naravno, gospodina Jankovića, mi smo 8. oktobra kod njega bili, dugo smo razgovarali i zapravo sam tada vidio da on nije bez razloga tako dugo glavni gradski otac, jer je jako senzibiliran i tada bio i danas na kulturu. Znate, svi spominju Evropsku uniju i ja mislim da ne postoji u zadnjih 15 godina spominjanija sintagma od Evropske unije. Dakle, Evropska unija. Ustajete s Evropskom unijom. Makar mi dole, vi ste u njoj već, ali sad je to mantra koja se izgovara u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i tako dalje. Govorimo o geografijama koje su nekada bile zajedničke. Znate, granice Evropske unije u vremenima koja su pred nama bit će omeđene kulturnim identitetima. Nema granice između Montpelliera i Barcelone. Dakle, prođete San Remo, idete tamo Milan, Genova, idete prema Španiji i nema granice. Ali dobro osjetite da iz Montpelliera i neke francuske kulturne ambijentalnosti ulazite u Španiju. Nema carinika, nema pregleda pasoša, ali dakle, mi ćemo se prepoznavati po kulturnim identitetima. Ima jedna zemlja koja je meni referentna kao država koju su odredili 5 umjetnika. Sve što je politika te države uradila bilo je gotovo ništavno za onu poziciju koju je odredilo 5 umjetnika, to je Irska. Dakle, James Joyce, Samuel Beckett, Bernard Shaw, Bono Vox i Oscar Wilde su determinirali Irsku. Bez njih 5 nisam siguran da bi sa 5 Ira Irska bila to što jeste. Dakle, ovaj neoliberalni kapitalizam na koji smo mi pristali, koji je matrica zadnjih 20 godina življenja, je u svom tsunamiju već pomeo, a tek će da pomete banke, vodu našu, GSM-ove, struju. Ja opet govorim iz konteksta bosansko-hercegovačkog društva i onoga mjesta i ambijenta u kojem ja živim, ali mislim da je to paradigmatično i na neke dijelove Slovenije. Znate, mislim, kad vi prodate Kolinsku za 800 miliona eura, odričete se jednog vrlo, kako bi bitnog brenda, slovenačkog. Dakle, kulturni identiteti mogu sve da odnesu, ali ne mogu da odnesu Ivana Cankara, ne mogu
da odnesu Ranka Marinkovića i Krležu Hrvatima, ne mogu nama da odnesu Mešu Selimovića, Abdullaha Sidrana, sve naše Oskare i Zlatne lavove i Zlatne palme, ne mogu Kiša i Crnjanskog da odnesu Srbima Esmu Ređepovu i Tošeta Projeskog Makedoncima. Dakle, kulturni identitet je zapravo ono po čemu će se države prepoznavati. I sada vi ste ovdje uspješniji, zahvaljujući dakle pametnim ljudima, kakva je Mateja, kakva je moja Nataša Bučar, svi je hvale, kaže, najzad prava žena u filmskom centru, Mateja Demšić, koju znam. Dakle, ja vam ne laskam i ne dodvoravam se, ali pratim šta se dešava u Sloveniji. Vi ste prepoznali taj, kako bi rekao, problem kulturnog identiteta, na njemu radite. Nažalost, evo, ja ću vam reći, mi kao najozbiljnija kinematografija evropska, dakle, Bosna i Hercegovina ima osvojene sve A festivale. Imamo Oskara u Hollywoodu, imamo Zlatnu palmu u Kanu, imamo Zlatnog medvjeda u Berlinu, imamo Zlatnog lava u Veneciji, osvojili smo Locarno, Karlove Vari, sve Grand Prix A festivale sa našim filmovima. Nemamo svoju kameru i dijelimo 800.000 eura za Bosansko Hercegovino. Mi pravimo jedan film godišnje. Jedan film godišnje. Ta bruka, ta sramota, ta civilizacijska inverzija koja se dešava u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju konkretno film, je nešto zbog čega se mi stidimo, zbog čega glumci i reditelji unutar bosansko-hercegovačkog društva pate i ta vrsta, dakle, Godoa bosansko-hercegovačkog, dakle, jedna Makedonija ima 6 miliona eura za filmove, Bosna ima 850.000 eura. Nisam došao ovdje da kritikujem svoju domovinu, ali želim da kažem koliko je bitno, Nina, ovo što ste sačuvali, koliko je bitno da ste za ovih 10 godina pokazali da znate da radite i zato ćete otvoriti 4 nova kina u Ljubljani. Dakle, to uspostavljanje sistema vrijednosti koji je, kako bi rekao, zaljuljan, on je planetarno zaljuljan, nije on zaljuljan samo na geografijama koje sam spominjao. Dakle, loša socijalna karta više nije problem u svijetu. Vjerujte, pa čak i u ovim siromašnim zemljama kakva je Bosna, niko nije u Bosni beskućnik, niko ne kopa po kontejnerima, problem je stanje duha. Stanje duha je problem. Dakle, vi možete u neku instituciju dati 100 miliona eura i da ne napravite ništa. Promjene moraju biti ovdje. Ovdje moraju biti promjene i ja vam čestitam i čestitam osobama koje sam spomenuo, Mateju, Natašu, one su mi nekako bliske u filmski centar, Ljubljana, kultura, gradska i tako dalje. Čestitam vam što ne dozvoljavate da građani vaši žive u lobotomičnom ambijentu. Nažalost, mi živimo dole u lobotomičnom ambijentu, mi se svi krećemo kod Jack Nicholson u filmu Let iznad kukavičjeg gnijezda i svi čekamo nekog Indijanca da podigne tu česmu i da probije taj prozor. Hvala Bogu, Indijanac koji se zove Kino Dvor postoji, ide dalje, ja ti čestitam. A sada nešto o filmu. Dakle, beskrajno sam uzbuđen što ću zajedno s vama pogledati. Ja ne gledam svoje filmove, ne idem za video asist dok se ne desi, kako bi rekao, premijera, ne idem u montažu. Poznat sam po tome da ne idem za video asist, da gledam kako izgleda ta scena pa se vratiš. To nije dobro, to te zaljulja. Gledao sam film, naravno, u Sarajevu na premijeri, gledao sam ga na festivalima u Firenci, u New Yorku, gdje sam uzeo i nagrade.
Radi se o jednoj snažnoj antiratnoj poruci iz Sarajeva. Radi se o filmu koji je nastao iz predstave Žaba koju mi 10 godina igramo i zamolio sam Mateju da probamo nekako da je u Ljubljani odigramo. Predstava je nastala 2008. godine u Sarajevu po tekstu jednog sjajnog dječka Dubravka Mihanovića. On je dramaturg u Gaveli zagrebačkoj. Ja sam pogledao tu predstavu u Zagrebu 2007. godine i zapravo vidio da je čovjek napisao predstavu u Sarajevu. Mi smo tu predstavu otkupili od Mihanovića, igramo je 10 godina, 22. decembra ili prosinca, kako god hoćete, 10 godina igranja i jubilarna 250. predstava. Cijeli svijet smo obišli sa Žabom, Beč, Rim, Madrid, Kairo, Ciudad Meksiko, Varšavu, Minhen, Pariz, Barcelonu, naravno sa prevodom. I zapravo, kako Bergman kaže u svojoj knjizi, da bi nešto bilo univerzalno, prije svega mora biti lokalno. Mi smo sa i predstavom i filmom razbili jednu petparačku zagonetku kao da li će se priče iz Bosne, Sarajeva, Balkana razumjeti vani. Pa to je kako mi razumijemo endemski japanski film i Rashomon ili Sedam samuraja. Kako razumijemo endemski skandinavski film i recimo, ne znam, Prizore iz bračnog života. Endemski latinoamerički film ili Tarantina. I zato je ovo jedna univerzalna antiratna poruka iz Sarajeva i drago mi da nas stiže iz Sarajeva jer svi u ovoj sali znate šta je Sarajevo pretrpilo u vremenu 92-96, 10.000 ubijenih civila, 2.000 djece do 14 godina, 8 miliona granata, potpuno srušen grad. I dakle, kada iz takvog jednog ambijenta devastiranog stigne ovakva jedna snažna antiratna poruka za smislom, onda je to, kako bi rekao, još jedna veća satisfakcija nama koji živimo i u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, da smo spremni da tu potragu za smislom nastavimo. Ja ću spomenuti još svoju trojicu kolega s kojima igram i predstavu i radili smo film i reditelja. Dubravka sam već spomenuo, Mihanovića. Reditelj filma je Elmir Jukić, jedan sjajan mladi čovjek koji radi multimedijalne projekte, radi i u teatru i na filmu. Sad radimo trenutno seriju Lud, zbunjen, normalan, novi nastavak. U filmu igraju glumci Aleksandar Seksan, mog brata, da znate pratiti, taksistu igra Mirsad Tuka i prodavača knjiga igra Muamer Kasumović. Dakle, to je jedna reducirana, ogoljena ljudska priča, jedna psihološka drama koja se završava na način da je optimizam zdravlje duše. Ja bi svakom ovdje u sali pojedinačno prišao i zagrlio ga, toliko sam sretan, tu je puno mojih prijatelja koje dugo nisam vidio i dozvolite mi samo na kraju, prije nego što vam se još jednom zahvalim da ste došli i odvojili svoje vrijeme, da kažem kako sam ja dugo čekao da se desi jedna, kako bi rekao, situacija u kojoj bi ja mogao da vrlo kratko nešto kažem o jednom čovjeku i nadam se da mi nećete to zamjeriti. Nisam siguran da će biti slična situacija ovoj. Nekako smo svi večeras kao obitelj, kao porodica. Dakle, ja sam glumu upisao 82. godine u klasi Emira Kusturice. 86. sam diplomirao i radio sam kao mladi glumac već 86. sam diplomirao i odmah sam dobio ulogu u jednom TV filmu Podnajemniki Igora Šmida i sa 25 godina sam došao u Ljubljanu i jedno nevjerovatno moje dragocjeno iskustvo, prvi sudar sa nekim ambijentom koji nije Bosna i Hercegovina, prvi veliki posao, imao sam veliku ulogu u tom TV filmu, ostao sam 40 dana u Ljubljani i želim da nešto večeras kažem.
postoji jedan čovjek od koga sam ja učio, ali zaista u najizvornijem smislu te riječi učio. Ja mislim da je on jedan od najboljih evropskih glumaca. Ta jezična barijera je uveliko možda, znate, učinila da on ne bude... On jeste mega zvijezda i sa ex-jugoslovenskih prostora, ali mislim da bi to otišlo mnogo dalje. Učio sam od njega, ne samo kada je u pitanju gluma. Učio sam od njega kako treba biti dobar čovjek, kako se dobro uvijek vraća, kako ta svedenost i reduciranost funkcionira i u privatnom životu, pa onda preneseš i na film. Ivo Andrić ima u Znakovima pored puta rečenicu: umjetnost je uzdići se do jednostavnosti. Tu vrstu jednostavnosti sam učio od njega gledajući njegove filmove, gledajući njegove sjajne teatarske predstave i ne mislim da ću izgovoriti pretencioznu rečenicu ako kažem da je to neki moj glumački duhovni otac. Ja bih ga večeras pozdravio i rekao, zahvalio mu se što mi je dozvolio da mu se približim i da od njega učim. To je Boris Kavaca. Hvala ti, Boris. Ksenija, čao. Dakle, idemo gledati film. Film je tek kako to mi kaže. Da, želim se zahvaliti Bojanu Mastiloviću koji je, znate, Bojan Mastilović je naš Sarajlija koji ima tu cijelu skalameriju i opremu filmsku koji kada se film završi dođe se kod Bojana pa on to čita svjetlo, color korektiv, pravi, pegla, digitalizira i tako dalje. To je čovjek koga ako niste nešto pitali od njega uslugu niste ni dobili. Dakle, Bojane, hvala ti što si pomogao da film dobije tu strukturu, jel, koja je sjajna, ta rezolucija slike, zaista bili smo na svjetskim festivalima i ljudi koji se bave tim screen stvarima kažu da je urađen fenomenalan posao. Uživajmo u filmu i eto, imam još jednom potrebu tebe da zagrlim. Še enkrat dober večer. Film je res čudovita reč. Govori na tisoče, če ne neskončno različnih govoric, jezikov, pa vseeno ga pogosto več kot ne razumemo. Popelje nas v svetove, ki jih ne poznamo, v zgodovinske svetove in čase, v psihološke hodnike, temne in svetle človeka, v razne kotičke sveta, ki ga ne poznamo, ampak le redko, res redko, pa nam ponudi en žarek upanja v človeka, kljub svetu, ki se kar nenehno ves čas človeške civilizacije sesuva, pa majčkeno gradi, pa spet sesuva, sploh zadnjih 100 let se tako zdi. Upanje v človeka, upanje pa tudi za človeka. In gledali smo prav takšen film. Tako da mi je veliko veselje, da lahko povabim en majčken, ampak zelo pomemben del filmske ekipe k meni pod platno, pa jih pozdravimo skupaj. Tu je kolorist Janez Ferlan. Slovenski producent Bojan Mastilović. In pa seveda Zeko, glavni igralec Emir Hadžihafizbegović.
čestitke celi ekipi filma za ta imeniten in udaren pa presunljiv film. Jaz bom vaju prosila, da se še malo sedete, da se z gospodom Hadži Hafizbegovićem malo pomenva v filmu. Jaz bi tudi vas povabila, da se v kakršnem koli trenutku pridružite pogovoru s kakšnim vprašanjem, kakšno mislijo, mogoče dvignete roko, da malo pozorite nase. Nadaljevala pa bom tudi v jeziku, da se bomo lažje razumeli, če seveda nima nihče nič proti, kot sem videla nima. Onda ću ja pričati neki jezik koji malo pozna. Sve 20 deka. Pričali ste o tome da ste puno puta igrali predstavu u pozorištu, a film je nešto sasvim drugo. Ili možda nije sasvim drugo, ali sigurno je filmski jezik nešto drugo, a gluma isto. Pa me zanima šta su bile neke bitne promjene u tome kako je film nastajao, ali pogotovo to kako ste vi ustvarili ovaj lik u filmu. Vidite nešto, teatar i film su dvije estetike. Vi dođete u teatar u 7:30, ostavite na garderobu svoj kaputić, sjedete na svoje mjesto i tog trenutka gledate živog čovjeka ispred sebe, tada i nikad više. Zajedno ste u interaktivnoj vezi i vi i glumac i to se više ponoviti ne može. Mi ovaj film, ako želimo, odijemo sad, popijemo kafu pa ga svi zajedno opet gledamo. Ako želimo. Znači, ja sam protiv poređenja teatra i filma. Kad je u pitanju, imate predstavu, jel, ne znam, imate Staklenu menažeriju Tennessee Williamsa, čuvenu predstavu koja je igrana i danas je Meryl Streep, ja mislim, igra na Broadwayu. Imate film Staklenu menažeriju po Tennessee Williamsu. Imate Balkanskog špijuna, volšebnu predstavu, veliku predstavu Bate Stojkovića. Imate film Balkanski špijun. Imate Tramvaj zvani Čežnja sa Marlon Brandom. Film, bila je predstava bez Marlon Branda. Imate, sad bi bio dugačak spisak pozorišnih predstava po kojima su maratonci trče počasni krug. Dakle, ja ne mogu da upoređujem film i predstavu. Dođu ljudi, kaže, meni je bolja predstava. Pa šta, mislim, bolja, i šta sad? Ja, a neko kaže, meni je film bolji od predstave. Ja, i šta? Mislim, treba ući, pogledati film iz, kako bi rekao, vizure čovjeka koji i u bioskopskoj sali pogledao film, treba tematizirati film. Svakako je odgovornije raditi predstavu. To je svakako odgovornije. Ona se dešava tad u tom trenutku. To je jedna vrlo hermetizirana predstava. Mi igramo Boris je gledao predstavu u Ateljevu 212 kada je Glembajev radio u Beogradu. Poslije smo dugo u noć ostali da pričamo o predstavi i kolega iz Makedonije Ristanovski. I to je tad. Mi ćemo sad, Boris i ja, popet pričat ćemo o filmu, o filmskoj estetici. Tako da, znate, to vam je ne znam kako vam to uporedio, to je ko, ne znam, porediti Barcelonu na Nou Campu i skupili se Messi i Suarez i neki da odigraju mali fudbal, znate. Mali fudbal je mali fudbal, Nou Camp je i Liga šampiona je Liga šampiona. Tako da su to dvije estetike i možemo govoriti o filmskoj estetici i upoređivati ovaj film sa nekim drugim filmom. Recimo, ovo je neka džarmuševska atmosfera, ovo je džarmuševska atmosfera i vrlo je, ja mogu pričati kako je nastajao film, vrlo ga je teško napraviti. Vi kad imate jednu hermetiziranu atmosferu kakva je Brijačnica, treba biti mačak pa se upustiti u avanturu pravljenja igranog filma. Postojala je velika opasnost da naš film ode u neku vrstu dosade, jer postojala je velika, možda je nekom i dosadan bio. Postojala je velika opasnost kako će ta ekspresija iz predstave funkcionirati pred kamerom. I onda smo se složili da ne smijemo tu ekspresiju iz predstave do kraja prenijeti na film, bilo malo too much. Znate, film ne postoji bez razloga predmet na akademiji igranje pred kamerom.
I to je bio meni lično vrlo dragocen predmet. Predavao ga je sadašnji vaš profesor u Ljubljani, on sad predaje ovdje scenarij, Miroslav Mandić. On je predavao nama na Akademiji u Sarajevu igranje pred kamerom. To je jedan semestar, to je 4 mjeseca, ali je dragoceno. Znate, ne možete vi ekspresiju koju imate u totalu igrati u krupnom planu. Znači, gluma odavde ide, znate. Ja imam jednu rečenicu koju sam napisao o glumcima svojim studentima. Izveo sam samo jednu generaciju studenata jer je to jako ljubomoran posao. Ne možete vi tu djecu ostaviti pred ispit, a ići snimati film. To je nekorektno. Onda sam im napisao jednu rečenicu. Lice je svjedok namjere duha. Ja kad sam studente vidio da vježbaju pred ogledalom, nisam im dao da izađu na ispit. A ti ako razmišljaš o tome šta se dešava na tvom licu dok glumiš, to je piš propalo. Znači odavde se igra. A lice je svjedok namjere duha. Na licu će se desiti ono što treba da se desi. Ako ti igraš iznutra. Ali svakako kamera u krupnom planu ne trpi ekspresiju koja je u teatru potpuno legitimna, vjeruje joj se, razmijeni se ta katarza između mene i gledaoca. Mi to igramo, mi u Sarajevu predstavu igramo 10 godina na manjem rastojanju nego su večerašnji gosti u prvom redu. Mi znači igramo bukvalno na pola metra od publike, to je jedan ring, 220 stolica raspoređenih na 4 strane. I tako tražimo da igramo gdje god smo išli. Igrali smo, znači, već sam napomenuo, Beč, Rim, Madrid, Kairo, Barcelona, Varšava, Budimpešta, Prag. I onda mi kažemo da ne želimo da tu predstavu igramo amfas. Da ima sad tu scena, ona bi bila gotovo besmislena igrati je, recimo, gore za balkon. Ona traži tu vrstu intimizacije i traži tu vrstu kontakta koji je blizak jer se radi zapravo o sobi. Radi se, dakle, o brijačkom salonu. Eto, to je to. A koliko je film hermetičan, ipak je jako filmski, mi se čini. Baš zbog, recimo, nekih filmskih kao što su flashbacki, ali i zbog puno tih detajla koji nekako rade i prostor, i atmosferu, zvuk, i sliku, i vašu igru. I zbog ovih kadrova što izađe, pa onda daju neko vreme, neki prostor svemu zbivanju u brijačnici. Pa recite, koji bi vi rekli da su detajli koje ste vi odabrali najbitnije označili Zeku, ako ih ima? Na filmu ili u teatru? Na filmu. Prije svega mi smo imali sjajne saradnike. Mario Ivezić je čovjek koji je sa Scorsesijom radio. Znači, Mario Ivezić je jedan od najboljih scenografa svjetskih. I mi smo imali tu blagodat da, zahvaljujući parama koje smo dobili od Hrvatskog fonda, angažiramo Marija Ivezića. Mario Ivezić je čovjek koji je radio Gospodara prstenova i tako dalje, živi radi u Zagrebu, i pozvali smo ga da nam napravi tu brijačnicu. To je znači konstrukcija, to nije realna brijačnica, i kad je moj otac Mustafa došao da obiđe mene na snimanju, kaže, vidiš ti ovi Sarajlija, kako oni to svoje čuvaju, drži, ova stara brijačnica, znaš. Vidiš ti, kaže, kako je to. Znači, moj otac nije prepoznao da je to scenografija, jel? Znači, imali smo Marija, tamo neke Bukalove slike lijepio, Osima, Željo i sve to. Imali smo sjajnog Dimčeta Jovanovskog snimatelja iz Makedonije, opet makedonske pare, pa daj nekog iz Makedonije, moraš... Inače, to je čovjek koji radi sa mnogo značajne filmove, art filmove po Europi, art filmove, i dosta je radio sa Rusima, radio je dosta sa Francuzima, i on nije lik koji će snimati, ne znam, neku ratnu scenu u totalu, ali te krupnjake, polukrupnjake, on sve radi sa ramena. Kao što radi Trnić. Cijeli, recimo, film Karaula je s ramena snimljen. Sad, ja nisam baš fan svega s ramena, ta rumunska finta koja nam je došla prije 15 godina i ta
to rumunsko rame, nekad igra, ali ja volim i stativ. Mi nemamo ni jednu scenu sa stativa, ali on je majstor. On švenk radi sa ramena. Švenk s ramena radi. I ljudi koji su gledali film ne vjeruju da je cijeli film sniman sa ramena. Ima statični, kad ja čitam recimo pismo, pa kad ide flashback rata i sve to i onaj švenk koji uradio, to sve s ramena uradio. Ali je genije, čisti genije. On snima i reklame za velike ove firme, ne znam, Peugeot, parfeme i tako. I naravno za jednu reklamu uzme ko za 10 filmova. Jel? Dakle, imali smo Marija Ivezića, imali smo sjajnog snimatelja iz Makedonije, Dimčeta Jovanovskog, imali smo Gojaka Vladu koji je po meni poslije Andrije Zafranovića najbolji montažer na ovim prostorima. Montaža je čudo. Vjerujte, film ipak nastaje u montaži. Film nastaje u montaži. Ja kad pogledam neke filmove svoje, a sjetim se šta smo nakon finalne montaže gledali u probnoj sali, to su 2 filma. Imam ja, maznuo sam onaj making of što smo radili Karaulije i montažu Karaulije prvu, to nema veze sa filmom koji ste vi gledali u kinu. Znači, montaža je prevažna stvar u filmu. To je recimo, ne znam, kao što je mizansen važan u teatru, kako će se glumci, kako će prići glumac glumcu, kako će... Znači, mizansen je u teatru isto čudo, a montaža je i onda naravno ide što su ova 2 genijalca radili, Janez i Bojan, dakle, ta čitanje slike, sređivanje finalno. Tako da je, film je ljudi misle, kad mi najavimo da smo završili film, da je stvar papa i onda kreće, a vraćamo se na vaše prvo pitanje, teatar je sad, tog trenutka, odgledate i kući na Dnevnik 3. A je kakšno vprašanje iz publike morda? Ali pa kakšna misel? Prosim. Dobro pitanje, sjajno pitanje. Nismo trebali, ali sam ja insistirao i snimali smo kronološkim redom. Dobro pitanje. Nismo trebali. Naravno, 62 igrana filma, mislim da sam 55 snimao u kontri. Zadnja scena, prvi dan i to je tako. Ali to su filmovi koji nisu ove vrste. Kad imate eksterijer, kad imate vožnje automobila, kad imate, znači, cijelu tu, pa evo Čefuri, sjećam se, evo ga, Čefuri, mislim da je prvi dan snimanja bila Hitna pomoć, kad mali, ne Hitna pomoć, nego policija, Vesna Trivalić i ja, kad malog klepi policija, pa je to prvi dan, da to je pola filma. Ali odlično pitanje, sjajno pitanje, ja sam insistirao i kolege, ova vrsta dramaturgije i ova vrsta koncentracije koju smo mi morali imati na filmu, a koja je vezana za predstavu, je bila moguća samo u kontinuiranom snimanju scena po scena od početka do kraja. Sjajno pitanje, hvala vam na tom pitanju. Nikad me to niko nije pitao za godinu dana, imao sam dosta razgovora ko žabi. Še kakšno vprašanje morda iz publike? Evo ima Amir Hukić nešto. Amir, reci sad. A nije? Morda... Ništa, to je to. Ovako ja želim samo još jednom, zaista, ja sam poznat po tome da nisam formalista i da sam čovjek onako koji se nekom suštinom bavi i u životu i u teatru, na filmu. Zaista, toliko sam sretan da sam s vama podijelio ovaj film. Velika vam hvala što ste odvojili svoje vrijeme da pogledate Žabu i dobrodošli u Sarajevo. Hvala puno. Hvala.